Dobrodošli u gradsku pržionicu. Naše putovanje kroz svet kafe nastavit ćemo upoznavanjem sa dve najzastupljenije vrste kafe, arabikom i robustom. U današnjoj emisiji upoznaćemo se sa njihovim karakteristikama, razlikama, prednostima i manama. U vizualnom smislu zrno arabike je veće, elipsastog oblika sa krivom linijom koja deli zrno na dva dela, dok je zrno robuste manje, ovalnog oblika sa pravom linijom koja deli zrno na dva dela. Po svojoj hemijskoj strukturi, zrno arabike je mekše, sa manjim sadržajem kofeina, ali zato ima milion rupa, odnosno pora, u kojima se nalaze uljne arome, pa je zato i aromatična, dok je zrno robuste tvrđe sa 3 puta većim sadržajem kofeina, pri čemu kafi daje zemljani, često i drvenast ukus. Verovatno se pitate zašto se uopšte koristi robusta ako arabika već ima toliku paletu aroma i manji sadržaj kofeina. Odgovor na ovo pitanje mogli bi da nađemo u 3 osnovna razloga. Prvi i vama verovatno najinteresantniji je taj što robusta daje telo, odnosno punoću kafi. Ako ste nekad imali prilike da probate kafu koja je napravljena od čiste arabike, onda ste verovatno zbog svojih navika pomislili da je kafa retka ili slaba. Drugi i verovatno najvažniji razlog industrijskim korporacijama je taj što robusta ima daleko veću upotrebnu vrednost. Drugim rečima, sporije propada, olakšava manipulaciju, skladištenje i transport od drugih zemalja. Treći razlog, i ne manje važan, je taj što robusta raste na nižim nadmorskim visinama i otpornija je na razne biljne bolesti, pa je zato i jeftinija. Postoje i druge razlike između arabike i robuste u pogledu njihovih krema. Arabika će vam uvek dati svetliju, ali i tanju kremu, dok će vam robusta dati deblju i tamniju kremu. Ovde ćemo se na trenutak zaustaviti sa našim istraživanjem arabike i robuste, da bi vas već u sledećoj emisiji upoznao sa osnovnim karakteristikama kafe prema zemlji u kojima se uzgajaju, kako biste mogli da napravite mešavinu i predvidite ukus u vašoj šoljici kafe. Do tada, probajte da napravite neku mešavinu arabike i robuste i napišite nam u komentarima da li pijete čistu arabiku ili mešate sa robustom. A ja ću vas pozdraviti onim dobro poznatim sloganom izbori se za ukus i probaj različite i arabike i robuste.